Baba egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu ogcwele yebo Baba besingathini yikho ukuthi sizobonga ukuthi kube ngempela Nkosi Jesu awuzange uvume mhla uthunyelwa ngabe sibhubhile Baba sibonga kakhulu uthando uNkulunkulu uBaba umnimandla wonke owaliveza ukuthi ecabange ngathi haleluya ethi mayicabanga ngathi ebesecela wena Nkosi uJesu ebese uyavuma ukuthi ukuze sibe nokuphila siyakubonga ke nali izwi lakho Baba egameni lika Jesu sabele lona sazi ukuthi singabathandiweyo sithandiwe emazulwini sithandiwe ekhaya siyakubonga ke Baba omuhle phakama ke ngoKristu amen bazalwane kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu bazalwane akangeneki niyangizwa bazalwane uNkulunkulu umnimandla wonke wathi mayedala umuntu uNkulunkulu wamdala umuntu wathi mayembuka wabona efana naye wathi umuntu muhle amen nizwa bazalwane uNkulunkulu wathi mayedala wadala umhlaba wawugcwela amanzi ehamba emhlabeni kwakungenalutho uNkulunkulu wamemeza wathi kube khona umhlaba inhlabathi eyomile kwavela njengoba sibona inhlabathi wadala ihlahla wadala izilwane waseenza insimu enhle insimu yase-Edeni lo nsimi ke waseqala uNkulunkulu wathi asenza abantu ngomfanekiso wethu ukuba basifunze haleluya esho bazalwane kubani esho uNkulunkulu Baba esho uNkulunkulu Indodana esho uNkulunkulu Moya Ngcwele ngoba uNkulunkulu mthathu emunye niyangizwa bazalwane praise the Lord ingakho sithi akekho ofana noNkulunkulu akekho ongalingana naye nje nomaphi uNkulunkulu mthathu emunye uvela aqembuke ngathathu abe kanje abe indodana asplithe abe ubaba asplithe abe uMoya Ngcwele ngesikhathi sonke eshintsha kanje glory to God uma ke bazalwane eseyenza lento esezitshela yena iTrinity yakhe ekuyena ethi asakha abantu basifunze babuse emhlabeni bafane nathi ngoba nathi siyabusa ezulwini wathi konke kuhle wambumba umuntu wamthatha wambeka ensimini insimi bazalwane lithi insimi izaNkulunkulu kwakuyinsimu enhle iEdeni kwathi wahlala lana wamuhle thina sizohlala phezulu wena uhlala ubusela umhlaba lo siwenzela wena ukuthi uhlala ubuse kuwona umuntu uyathandwa umuntu into yenza ukuthi uNkulunkulu ekhathazeke ngomuntu ukhathazeka ngaye uqobo mayebuka wena uNkulunkulu uzibona yena uqobo njengoba umuzwa uthi ingane yakho ibhumukile ingane yakho awukwazi ukuhlala nje ugoqe umkhono uzothi ingane ibhumukile uvuka uyifuna ngoba ufuna into yakho ufuna iDNA yakho bazalwane sine DNA kaJesu bazalwane leli imfihlakalo ngesikhathi ke bazalwane yonke lento inhle usathane ke lento usathane yamphatha kabi ukuthi ena sekwenzakalani manje ngoba mina usathane wawa ezulwini usathane bazalwane ngifuna ukutshela singalokho simbabaza usathane akanawo amandla ngiyangizwa ngani usathane unjani usathane kwakuyingelosi usathane kwakuyini bazalwane ingelosi eyayihlabele ngiyangizwa bazalwane ingakho nje indawo lapho kunemculo khona ufika kugcwele ngoba la ukuhlabelela kwakuyinto yakhe uyena wayengaleso sikhathi wayebizwa ngokuthi uLucifer ehlabelela ngoba uNkulunkulu wayengakabi nabo abantu ababezomdumisa ngoba uNkulunkulu uyababazeka akachazeki njengoba ngisho ngithi umuntu oyedwa ethe yedwa vele ebemningi njengoba ngikhuluma nje uLindley njengoba ngikhuluma use-America njengoba ngikhuluma use-Europe njengoba ngikhuluma use-Asia njengoba lo muntu usamchaza simthini mkhulu kakhulu ufanele ngempela ukudunyiswa alibonga igama lenkosi wake wambonaphi uNkulunkulu ongozeli lokhu usazalwa okhokho bazalwa bafa ubhekile okhokho bafa ubhekile akozeli akalali akagugi akafi ulokhu ehlezi nje umoya akaba uNkulunkulu so bazalwane ufanele ngempela ukuthi simdumise alibonga igama lenkosi
So ke bazalwane lento ke isho ukuthi uSathane ke wafuka umona ngoba wathi uSathane masebona ukuthi uyakwazi ukuhlabelela ngoba bazalwane laba abantu abahlabelayo bakuye behlaseleke isikhathi ngempakamo. USathane wangena kanjani impakamo yangena yambamba bonke igama lenkosi. Wathi mayiphakama wathi hayi nami sengifuna ukuhlala esitulweni ngibe ngangophezulu kusho ingelosi. USathane babazalwane yini ingelosi waye ingelosi ehlabele akasiyena uNkulunkulu. Akufanele bazalwane siphile kusatshwe uSathane kangaka kusatshwe ingelosi. Amen. Uma ke bazalwane ke isiyenza lento wawisa umuntu ensimini wayazi ukuthi uNkulunkulu ugcwele ngoba uNkulunkulu wathi umuntu muhle wathi konke kuhle. Wangena ensimini eyisimo senyoka wazokhohlisa uAdam noEva. Nakhona ngazothi uAdam wayekuphi uSathane ekhuluma nowesifazane. USathane wangena enyokeni. Ukuba uSathane wafika kukhona uAdam ngabe uSathane yonke lencithakalo esemhlabeni ayikho. Ukuthi uAdam wayeshona ephi yena naye lo Eva ngiyabuza ukuthi wayengasabuzi ngani mayinyoka ifike ethi mana kancane ngisayobiza lo okuyena oyinhloko yami ukukhulume naye. uSathane wathatha amachance wabona ukuthi uAdam khona busy ngakho wasa kuEva ngoba uSathane ukukhuluma kakhulu nengqondo yomuntu. Wathi dlanini mhlanidla niyohlakanipha bavele babanqunu babona ukuthi banqunu bawa kanjalo. Kwathi kusenjalo bazalwane uNkulunkulu wabamemeza futhi uyimemeza yena Adam ukuphi napa abantu bami abafana nami na umfanekiso wami uduka kwenzakalani Adam ukuphi Adam wathi ngilapha Nkosi wathi ukuphi ngoba sihlangana wathi Nkosi angigqokile wathi utshele ubani usudlile yini kulowo muthi uSathane vuka umoya. Amen bazalwane. Amen. uNkulunkulu wahlaba isilwane wabambathisa bambatha wayesebakhipha ensimini wathi phumani ngoba bangabe ningalaleli ninje nizophila phakade phela nibe nenza nje ningalaleli hambani kwangena ukufa kwangena isono. Kwathi bazalwane kusenjalo kwahlangana ikhabhinethi yezulu asikwazi ukubayeka behambe bebaleke kanje ithina phela laba ama duplicate ethu phela lawo. Mangibuka mehlami ngibona mina kuwe mangibona amadleba afana nawami mangibona inyawo ezam angikwazi ukubayeka ubani ozosiyela ayebalanda ukuze babuyele kuNkulunkuluwini baphile inguna phakade njengathi. Hallelujah. My God. Hallelujah. Thank you Lord. uJesu wasithi qhwi isandla sakhe ngoba kutholakala kulanga muntu owayezoza ezofela abantu kwakuKristu kuphela owazinikela yena wathi ngizongena ngibe inyama ngingene ngoMaria ngibe inyama ukuze ngizobafela. Haleluya. Konke lokhu bazalwane kwakungenxa yothando asithanda ngalo uNkulunkulu waveza ukuthanda uthando lwakhe waluveza wayiletha indodana ukuthi izoba umnikelo. Uma bonile bazocasha ngayo mabonile bazokwenza njani? Bazalwane uNkulunkulu lolaka uNkulunkulu nani kodwa ngoba wayixephula yena waxephula ingxenye yakhe ukuthi izochitha igazi mangicasha sicasha ngoJesu noma sihluleka sikhubeka sithi babegameni lika Jesu sicasha ngaye. Awu Nkosi yami sigcwelise sesonile awu Jesu sicasha ngaye ulaka likaNkulunkulu bathi bethu yasibuka ubuku Kristu. Praise the Lord. Ingakho bazalwane sibakhalela abantu abangakholwa iyo lento yenza singalali sibe neyinseka ngabantu abangakholwa ukuthi bazokwenza njani ngoba akuvelwa lapha yana kule nkantolo enkulu yasezulwini. Uma ufa uKristu ungenaye amasanga avaliwe thaqa akungena. Haleluya. Alibonge uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka walithanda. Haleluya. Sithandiwe. Haleluya. Praise the Lord. Singabathandiweyo bakhe. Alibonge igama lenkosi. Noma izimo zomhlaba zingakushintshela nabantu abathemba ukuthi bakuthanda bekushintshele kodwa yena akashintshi. Haleluya. Sithandwa singenamali, sithandwa singenamoto, sithandwa singafundanga, sithandwa singenazindlu. Singabathandiweyo lachitheka igazi
Amen bazalwane. Singashaya izandla shaya umoya ngcwele. Thank you Lord. Lapha yana balani, lapha yana Corinthians senselo 3 minutes bazalwane. Oh, usalo 10 minutes. Amen. Lapha yana balani uve lapha uthando. Amen. 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Uthando liyabekezela. Lubekezelela izinto zonke. Amen. Praise the Lord. Uthando liyabekezela. Hallelujah. Uthando liyabekezela, lubekezelela izinto zonke. Uthando lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. uNkulunkulu bazalwane esithandile uyasibekezelela. Uthando alusoze lwaphela. Awutshela umakhelwane uthando alusoze lwaphela. Alibonga igama lenkosi. Yonke into esiyibonayo izokwenzakalani, izophela, kodwa uthando lona alusoze lwaphela. Umhlaba uzogogwa njengendwangu, ushiswe ngomlilo, amazulu agoqwe, kudalwa amanye ngabakwenzakalani, kodwa uthando luzoma. Haleluya. Lolu thando luba luKristu. Ayibonga inkosi. Amen. Hallelujah. Uthi ke balele uthando alusoze lwaphela, nokuba kukhona uprofeta, abaprofetayo bayophela, kuyakhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, nokuba kuwukwazi kuyakhawula, kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho kuyingxenye kuyakhawulwa. Amen. Thando luzoma. Amen. Praise the Lord. Amen. Uthi ke lo mzalwane lapha ku-verse 13, manje ke kuma ukukholwa nokwethemba nothando kokuthathu, kepha okukhulu kunalokho uthando. Haleluya. Uma bazalwane sihluleka ukuthandana, angeke sikwazi ukubona uNkulunkulu. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu uyini bazalwane? Uma sihluleka ukuthethelelana, angeke sikwazi ukubona uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu luthando. Akabona uNkulunkulu, fanele sifunde ukuthanda. Amen. Phela bazalwane, inyama yethu ithanda abasithandayo akithi. Abangasifuni nathi sinjani? Asibafuni. Abakhuluma kabi nawe njani? Awubafuni. Ufuna laba abakufunayo. Ngiyayibona nezihaters ezibhalwa namhlanje ethi ngizokhuluma nabakhuluma nami, abangakhulumi nami hayi nami ngibafuni. Bazalwane, uthando luyenziwa. Amen. Ayibonga inkosi. Hallelujah. Thank you Lord. Amen. Uthando lisoze laphela, uthando lithokoza ngokungalungile, luthokozela iqiniso, aluyiphathi ngokungafanele. Uthando liyabekezela, uthando lumnene, uthando linamhawu, uthando luzigabisi, aluzikhukhumezi. Hallelujah. Ayibonga inkosi. Uthanda nje abantu bengafuni. Amen. Ngoba wathanda ukuqala. Hallelujah. Singabathandiweyo bazalwane, kuthiwa mabantu besihogweni Jesu inyembezi ziyehla emehlweni akhe. Phela bazalwane, ngoba sikhipha inyembezi sifunze bona, nabo bayakhala, kodwa bakhala banamandla, bekhalela thina masiye ekubhujisweni uthando lungaka oluveziwe. uKristu wehle emhlabeni, abantu bone mabefikelwe ukufa beyolahlwa ngoba uKristu bengamtholanga. Alibonga igama lenkosi. Ngizokhuthazana ke bazalwane. Haleluya. Ngizokhuthazana sibuyele kuphi bazalwane? Othandweni. Haleluya. 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 Bazalwane, ayikho into yokuthanda abakuthandayo. Ayikho into enjalo. Ayikho into ebizwa ngokuthanda, ngithanda abangithandayo. Iso ngeso sithanda abazalwane, asithandaneni ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Alibonge ukuthi uma ke bazalwane sithandana siyabekezelelana. Amen bazalwane. Ngike ngibona ukuthi wenza into engilimazayo, kodwa ngenxa yothando lukimi ngiyabekezela. Amen. Uma kufanele ngiveze uthando, kufanele ngizehlise, ngikwenze wena ube mkhulu, mina ngibe
ukuze lolu thando olusibekela inqwaba yezono luvele. Amen bazalwane. Alunayo ke umhawu. Uma abangane singaphila sinomhawu kusho ukuthi uthando asinalo. Uma singaphila sizigabisa sigada bazalwane. Angathi noma ikhona bamugobeza. Kulezi insuku umuntu ngifice shutha ngisho inyama ekade idle ithi amen. Eposta ngishiplate lokudla dla. Angisho ukuthi ku-wrong kodwa uyakubuka ukuthi usuke enza lokuthi kube njani njalo. Mhlawumbe zala sibone ukuthi izinto zimama kahle. Angazi mina ngeke ngibona ukuthi kunokuyigabisa kancane. Kodwa indlela mina engibona ngayo ukuthi usungazoshuthele nenyama lekade uyidla namasalad uthi kwaqa namasalad akho neyiteki zenyama usifakele ukuthi ukumhlaba ukuthi wena udla iziteki zenyama. Ngikubeka ukuthi ingathi uyazigabisa. Amen. So ke bazane uthando aluzigabisa. Angisho phela ukuthi ningapost. Amen. Amen. Aluzikhukumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifunele kwalo, aluqunuki, alunagubu. Amen bazalwane. Abonke igama lenkosi. Sicela uthando. Haleluya. Asikhulekele. Uthando lwami kuwe lohlala luhlezi akusoze ngikhonze. uNkulunkulu ufuna qala ekuzwe, fanele uqale uxolele abakonile. Uma uNkulunkulu ufuna ekuzwe, fanele qala uxolele abakonile. Uzwa kahle ukuthi awubafuni. Uzwa kahle nje. Uzwe ukuthi yabona angibafuni okwangempela, yabo mangicabanga ngabo ukuthi ginqika phansi. Kodwa fanele ucele kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ungiphe uthando lokuthi ngixolela abangonile. Number 2, ungenze ngibathande. Khona ivesi bamugabela kube kuya ngami, ngabe ngiyalikhipha eBhayibhelini kube iBhayibheli lami elithi ena khulekele izitha zenu, nikhulekele abalizonda. Ukubakhulekela kwakho akusho ukuthi uthi Nkosi mabafa, ucela ukuthi bebusiswe. Ubakhulekela ukuthi benziwe njani bazalwane, izinto zibahambele kahle. Hayi ukuthi nomthandazo uyawuthanda, kodwa ngoba kusho izwi lithi nikhulekele abanizondayo, nibusise abanizingelayo. Umuntu umbona kahle ukuthi uyangizingela, ngisho ngilele ngiyambona uyangizingela, kodwa lithi zikaNkulunkulu mkhulekele ukuthi uNkulunkulu ambusise. Ukhona bazalwane othanda ukukhulekela umkhuleko. Sonke sifisa ngathi singezothi umuntu ushonile. Alibonge igama lenkosi. Mayethu Jesu nithanda izitha zethu, thandani izitha zenu, ngoba akekho umuntu ongenazo inibazalwane. Izitha zihlukene kabili, khona ayihlekayo. Niyangizwa? Ezihleka zize zikuhage zithi kanje. Ethi basengale ethi hey zomthola angiboni. Niyangizwa bazalwane? Khona izitha ezihlekayo ezithi sigada ukwakhe, kodwa zibe yihleka. Niyangizwa bazalwane? Lezo zitha nazo kuthiwa senze njani? Sithande uzikhuleke. Niyangizwa bazalwane? Kube khona izitha zesibili, umuntu okuzonda nje ubona ukuthi akakufuni, othi ungena aphume aphambane nawe. Kodwa lithi zikaNkulunkulu noma kunjalo, thandani izitha zenu, nibakhulekele abanizingela. Akekho umuntu ongazingelwa bazalwane. Alibonge igama lenkosi. Phela bazalwane akekho kithi la emhlabeni. La emhlabeni akekho kithi, niyezwa bazalwane? Kade ubukizo lomhlaba ngidriver, ngibuka izinto ezenzeka ngithi ye ilomhlaba lo. Akabongozana. So ke bazalwane kulezo zima enjalo kudinga abantu abakhuleka noma ngabe izimo zikhambela kabi, noma ngabe uthi Nkosi ngiyambeka, ungasho ngoba ubhuqa. Ikhona phela into ukuthi Nkosi kubusise, njengakwelinye ibandla kuthi Nkosi kubusise, kanti basho ukuthi abulawa. Angithi bona bayaqalekisa, thina sivunyelwe bazaniqalekisana. Uyedwa umuntu esimqalekisayo thina la usathane kuphela. Haleluya. Alibonge igama lenkosi. So ke bazalwane lolu thando
fanele silwenze, fanele bangivuka ngitshele abantu abami ngiyanithanda abantu abami. Emsebenzini sanibonani kwasami ngiyanithanda njalo. Nakhona ubona ukuthi hayi ukuthi ubathanda ngoba bekhamba kahle izinto singahambe. Fanele ngibatshele abazali bazalwane ngiyanithanda noma ke sisikhathi bengakulaleli ke sisikhathi. Ngoba uthando luzoma. Amen. Uthando luzonjani? Uma bazali ngashumayela bamgabela uthando ngingenani. Ngifana nethusi elibanga umsindo ngoba konke engikwenzayo kuzophela. Ukushumayela kuzophela. Ukuthandaza ezulu nakuthanda. Bazali yazi ukuthandaza sigcina la. Ngoba nakhona sifuna ukusurvive kuSathane ofuna ukusigwinya. Niyangizwa bazalwane. Senze ukuthi uNkulunkulu asinqobele sithola ezulwini akuthandaza kuyahlatshe. Baphumile endaweni yokuthandaza ngoba uSathane akekho lapha. Amadimoni awekho lapha ahluphayo. Inkinga zikho lapha. Inkinga sigcina nje bazalwane uma sikhuphuka sithi siyodabula amafu sishona ngale. Inkinga zisala nganeno. Akho trouble lapha, akho gula, akho khathazeka, akho kuswela mali ngoba ubaba utebile. Ubaba unomuzo omkhulu ophakade unezindle eziningi unakho konke. Hallelujah. Praise the Lord. So lebazane uma mina ngizoma ngokuthandaza, ngithandaza kodwa kunabantu engabafuni engithi bangithi ngidlula kubo ngingabaxoxa. Fanele ngiyincenge inyama yami ukuthi bathande laba bantu, bathande bekhuluma kabi, bathande benza kabi. Thanda umakhelwane njengoba usithanda wena. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Kunomunye umzalwane ongasekho owangapha esigisi sewaye enkosini. Alibonge igama lenkosi. Sewaye enkosini bazalwane. Uthi ngaphupha umfundisi ngelanga ngathi ukhona phakathi enkonzweni uzokhonza ekhanya phakathi ugcwele inkasimulo ekhanya ekhopha. Uthi ngajabula ukumbona ngathi nami ngikhona wena uyashumayela. Uthi ngathi ngangishumayela mina. Uthi ngathi hawumfundisi ungitshela ukuthi uJesu unjani. Uthi waqala wathi ungibone kanjani ngoba kuyashunyayela. Uthi ngathi hawumfundisi bengezela phela ubone umnango umkakho uthekho mali. Uthi wathi cha miyeke lo wenza umsebenzi awuthunyiwe. Uthi wabuza ukuthi uJesu unjani. Wathi uJesu uthando. Wathi uJesu uthando. Wathi uJesu uyabathanda abantu. Wathi uJesu uyabathanda abantu. Uma ufika ngale uzuthando ongakazi uzuluzwe bazalwane. Uthi kodwa kufanele ukuxolela abakuzonda. Amen. Uthi wathi yena ngaleke kufanele abantu abanothando abaxolelayo abangenagubu abathanda. Kufanele uthando sibe nothando ukuze simbonge. Amen. Praise the Lord. Alibonge uthi. So bazalwane zothi asibuyele othandweni. Amen. Asibuyele ngophi? Uthando lokwenza mama ugabela ngikukhulekele ngingakuboni. Mama uJobe ukukhulekele ungekho ngithi baba ngenelela. Baba uyasazi isimo sakhe. Baba vele endleleni yakhe. Uthanda likwazi ukubukela omunye qwila. Siyaqukulana sonke, sikhuleke sibambane sonke. Alibonge igama lenkosi. Khona into eyishiwo uSunday school ethi masidonse sonke kanye sijabule sonke. Umsebenzi wami owakho owethu owenkosi sonke basifika phambi kwenkosi sifike sonke kungalahlekanga noyedwa kojatshulwe ezulwini. Akabongoza uma bazalwane sizofika sonke ezulwini noma sigaqa ngamadolo sifike ngoba bazalwane sisempini. Niyabona amadimoni ukuthi asakazeke kangakanani, uSathane usakazeke kangakanani. Kodwa noma kunjalo asizukuguqa thina ngoba sithi uSathane unamandla. uSathane akanawo abantu namaqhinga. Mkhulu ongakithi kunosezweni. Angithi bazalwane thina senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sifane noNkulunkulu. uSathane nawayingelosi. Thina sifane noNkulunkulu. Niyangizwa bazalwane? So kuba nomkhulu wena noSathane. Uwena pho indaba uzodadazeliswa umuntu. Ngoba efaka imicabango kuwena ekuphusha wenza izinto. Thatha izwi kaNkulunkulu ulifunde, uhosha inkemba, umgenge ngenkemba. Bawuthi baba
ezwini lakho uyagenda. Amen. Kuningi akukhulumayo akabongozana. Kodwa mase sizobuyela othandweni, sibambane sonke. Haleluya. Sikhulekelane sonke, sithwalane sonke, sicabangelane okuhle sonke. Alibonge igama leNkosi, siyobe siqobile. Amen. Haleluya. Akabonge uJesu. Haleluya. Hebo mnandini siphakama isikhuleko. Nase